ki he o tua he na la mai a to tu pe a lu e mai na to ki mo pa ta he to ta e la ba to lu. And tonight you're going to get that miracle in the spirit. Ki bon. Ma ma na pe a la ma ri o tua. Okay, lift your hands to the Lord right now. Let the Ki power ha of ho God. ma ke ki.
Então, faz costa mai lotu de na ton he ori ta fila na ta ni o tua e tua ko fe ma ai a fila o kai ko fe ma o ko ia ma mani se ko fe ma o ko me ke fe ma o si su kalaisi o mo